Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnati ila milqah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepegami namin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kalimulimod tanong saya na pada niyang kumakalilimod absaksi ang tanong niyan sa alungan amori kakenal tanong subalasyan ang makapupun si Allah subhanahu wa ta'ala. Pupumangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala apakah barakat niya na nagusunganin akan nagtanong saya na minggulalan tanong ko tunday akapupagintaw tanong sangkay a dunia kakalo-kalo na mapagtanong sa ikong mga tao mitagumbya sangkay a dunia na ayamala na sa alungan amori. Pupagami namin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala riski ang tanong niya sa kapag-ikhlas amabaloy so kaya pakauntod tanong saya para ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba para ko isa ko mga kaadniyan sa ayat na kakabaloyaya para ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kapupagan at tanong sa ilmo agyang kaya di tanong di kapakapupakinaga agyang kaya di tanong di kapakapupangduuay na mapakamuayan ka agyang kaya apatiman liyo sampan sa agyang kana da tanong kasuldisan kana na apatiman na kakabaloy ang kana na akauntod ka para ko Allah nang kaya kapaganad sa ilmo na isa ang mga kalbihan na ya amialoy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal malaikata na gumataan natin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mga malaika na ipumbabairan sa mga papakiran sabab sangkot wa di maganad sa ilmo sa kapangalim babaniran mga toso to sa kanabas sa mga dato tano mga konsyal tano mga mayor tano baryo tano tabi akor kano mga dato ami na ubay gira sumyagad na ubaw ni mbaba o mga malaika di okay na upamakas ka mayor sa konsyal sa baryo na umiyapad ka sangkot pupaganad sa ilmo na imbabairan nakaagyang kuto mga papakiran sabab sangkot kapangalim babaniran okay salaslayran kung imaganad sa ilmo mialip sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuto hafathumul malaika sa sayapan tano o mga malaika subhanallah na da mga tawa sa sayapan o mga malaika inunta na mapapadalam siya sang kutwa siya o Allah subhanahu wa ta'ala wa ghashiyatuhumur rahmah na samburakan kanus sa mga limo giyang ka na nakauntod kasan giyang ka na nakapumamakinag kasan na liyopan ko paniniat na ka na din ka magdam na samburakan ka o mga malaika sa limo kapadaya ko kalbihan sabab sa aya kaya timot-timot tano naguaya kaya pakam babarat mo tano na sabab ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala ka upamabu ka aya kaya pakauntod tano saya kaya pakapupakinaga tano saya na sabab sa ayuda o di na sabab sa kan business o di na sabab sa kadato wallahil azim kadad na sati mambo alimo ay samburak raktano mga malaika nagudadin amaton ka ko isa ko mga malaika bakairan sayapi sabab sa miyakaliw ko agama agyang kutabandingan niyo. Oy, giye kalbihan ay kailangan na magdam ka. Na sumya kaswa, at na miyaswa yan na ilmo, na aya katiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salawatan sa kanyan o mga malaika. Subhanallah. Saka amiya kaswa. Saka apo paganad na salawatan ko mga malaika. Ando na ibunda lakap salawatiran ka. Ya Allah, rilain ka si fulan, kapadiin ka si fulan. Ya Allah, pakasuldan ka sa surga si fulan, risking ka si fulan, turuan ka si fulan. Yutoy bunda lakap salawat ko mga malaika. Subhanallah. Napiray kada kala malaika si isa langit, napiray kada kala malaika si isa lupa. Napalayar kad nutup salawat hay pagariakan ang muslim sabab busagyan ka na kaya paganad ka sa ilmo sabab busagyan ka na kaya untod ka pamamakinag ka napalayar kad niya salawat na ay kadakal mga malaika amya panutul sa hadith aso kadakal mga malaika na la ya'lamuha illa Allah da mata oron arumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa mga malaika na diiran katawan ikadakliran kasagyan ko to Baitul Ma'mur si isa langit ay puntuan sa Baitul Ma'mur na pantaganan mambuak Kaaba di mambu dito wapan o mga malaika sa isa langit agyang kana na Baitul Ma'mur na aya kadakal adyun dito wap kusuldo salungan isa gawi na 70,000 malaikat na umandro to salungan nakasambian sa 70,000 malaikat na sumya katuwa pro malaikat na diro din makapembalingan sa taman sa kabangkitan sang kaya dunia sabab po kadakal o mga malaika kana balagi ng mga manusia kapag kaya tuwap tayo man to magumra tayo man to kapag kaya manay haji tap man may makamasuhin na haji kapag kaya pananek sa raguna manay haji kap man miya kakasika na ay kadaklanan ang kananap salawat ka iliyo sampan wa hatta al-hut fil bahr tamang kung mga
Seda, tamang ko mi pengalad na seda, sangkut akalu dan nafsilawatang kairampan. La haula wala quwata illa billah. Giang kutahot na mi aloya giang kanan suseda pinakamala seda kumian miami ko Yunus alaihi salam. Na upama ka sulidiriran kagina ni lidiriran pinakamalakiran nafsilawat na lebih asu mga bata-bata yan asu mga itoon, mga ito ko mga seda. Lalangun siran rakadin selawat kau sumia lawat agiang kutua mapuruiran na selawat agiang kutua bata-batairan na ay kadakal o seda sangkaya pragatan tanu la haula wala quwata illa billah apala ya rakadin selawat na ikatlo na tamang kupila wa hatta namlatu fi hujriha tamang kupila sa iku mas akatataguyan sa agiang kutua girbian na selawatang kairampan subhanallah na ilain tanu agian ka ang balib tatanu agiabu ang balib tatanu na kin katanu amia kadakadakal apilaon na sebab pusangkana na kaontod ka kapupaganad ka kaya pakaswa ka sa may tuwa ilmu na psalawatang kairan pagariakan ang muslim nagdamang kanan sa agian kaya kapupaganad tanu sa ilmu na ikadua hadis Rasulullah SAW natigin man ito man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah sa din sa tao apaganad niya ng kutwa ilmu sa aya sabab akapaganad niya o dina o kita niya ng kutwa kapaganad sa ilmu apian tunad na klasya kapaganad sa ilmu makaukit sa madrasa makaukit sa turil makaukit sa seminar makaukit sa pamatya sa Facebook sa mga post ng mga ulama tanong apian tunad ni okay kapaganad sa ilmu sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah na pelubudin raka Allah subhanahu wa ta'ala yung kutwa lalan ay isungka ko surga Allah subhanahu wa ta'ala ayah sebutan tanu saya na susurga Allah na margan ang kutwalalan ay sung tanuron na pag-akapukal budian na makasuaka makapaganad ka sa ilmu akaagamai gikatimblay diye kakalabudir kan oy oryanan mga bangsa ko maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala balo intano agyang kaya pakataling umatano saya para ko Allah akan nabayam yang untuk dekat saya na seminar aku mambuka kagem seminar sidaan itu o din seminar aku mambuka anak kan mambukuan bukan si Ahmad Nur la hawla wala quwata illa billah o punay ni sung kasaya na si Ahmad Nur na nakan mailay si Ahmad Nur na normal manusia may tamamama la hawla wala quwata illa billah pakatiulinan ka suka pakauntud kasan aya kauntud kasan nakapaganad ka sa ilmu kanaba ini sunga saya na nakaasar po may si Ahmad Nur da ka maako sa balas laki bigyan ka balas kanaba ka pangako sa balas sa kailay ang aki Ahmad Nur si Ahmad Nur na manusia kulin tamamama la hawla wala quwata illa billah dir ka din makanggaya guna sa ano nga na mauri akakilay ang kaun da okay, napakatiulin ng kasuniat ka, ayay niuntod ka saan nakapaganad sa ilmu. Kapaganad sa ilmu. Awad na masuk ka saya na para utok wallahu subhanahu wa ta'ala. Na, pakaisi sa manaya, anto na ay kakabaloyaya para ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na kakabaloyaya para ko Allah. Baasar buwa makagiraw tanwa, giakya untod ang saya na para ko Allah. Boto siyabut tanong to. Anto na ibunda lang kakabaloyaya na para ko Allah. Ha? O pa man ay ibensa-bensa ka sa puso ka na para ng Allah. Siya buto to. Ag YouTube ibensa ka sa puso ka para ng Allah. Da sabuta. Na. Ay kagasabuta tanusan na kebaloy so dingka di ikapagana dingka di ikapamamakin ka seminar para ng Allah sa asar aming gulalan kagian kaya patiman. Mapakamoyan kagian kaya patiman apagaloy intano insyaallah na miya baloy suding kad ikapaganad para ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sila po niyan na surat niyan. Sudah na bulpin niyan na surat niyan. Nah, paganayron akakabaloy para ku Allah. Agian kana nakaontod kasan. Pagariakan, bebayakan. Raf'ul jahli an nafsik. Na peniat naka inukasan o ontod ka angka makaswa. An kau manis sabut ka kenapa inukasan o ontod ka anakan madadengas yustad anakan keles yustad keribat ka nadal kibuyakan nakabalas oy peniat nakana inukasya miontod pamamakin ka angka makaswa para adna sabut ka an kami puka sa angkutwa ka ignorantes iku ginawang ka ginani pagampagani peniat naka ikadua peniat nakana raf'ul jahli an nafsik an ghairik
Beniat naka inukasan o ontod kasunganin akan kasaya kesuaka saya kesinanad kasi na insyaallah na ipangdoong ka kung mga lokas ka pagaring ka karumang ka wata ka siringan ka ipangdoong ka kiran sunganin namian kasi kagi igira na adna ilmu ading kakailangan ugaid na aya makakailangan nun nagyang kutwa salakaw ka adna ilmu lagi danan ibarat yan ilmu adia kan kailangan ugaid na kailangan nun salakaw rakan nagyuto isa ba pakya paganada kurun ibarat yan mialo ya pagariak na ya aya kurso akan na syariah kabgay sa mga kukuman anto na ikukumano dip sembayang anto ikukumano kasumbayang sa lagi daya anto na ikukumano kapagabda sa lagi daya anto na ikukumano na giyang kanan napat sa giyang kutwa dia kan di kapangadian na giyang kutwa sukukuman o bae igira amya kataling umahon so bisitan yan anto na mga kukuman yan na dia kan penanan di ipangadian na anto na isa ba pa dia kan di kapangadi baya sa bapian nakagip pa kaumarakan mambuso bisita de kakana ba ko bubay mama ko okay na inuakan piaganad kap anakan mindo o mipangdo ko sala kaurakan ang mga buhay adna ilmu ading kakailangan okay na sala kailangan o sala kaur ka na ginani piniat naka uwad na kasal ka sa ilmu na anaka mang bumapamanutul ko pamanutulan na kaon suloks ka pagaring ka wata ka karumang ka o di na sumanga siringan ka mga ginawain ka na ginan ikadua piniat naka kaan beruya para ku Allah so kauntod kasan so dingka di kapaganad ikatlo apdiat naka na lihimayatid din an ka masyap so agamang ka agama Islam sama sa iman to na kailangan tano so kapaganad sa ilmu kaan tano masyap so agama tano kana ba ayap tero na kakasiapa tano ku agama tano agama Islam na ubatan ku aso Quran Sahihul Bukhari Sahihul Muslim ubatan pengwa so mga kitab na ubatan penagwa ko mga kabinet mga malita katigtan wasya pentano dang kamasyap so agamang ka opong gianan iinok kita naka aya kasiapan ka ku agamang ka kakadipinsa nga ku agamang ka na paganad ka so agamang ka paganad ka so Quran paganad ka so hadith paganad ka so paratiyak Allah subhanahu wa ta'ala bata dilabaw sama sa imanto amadakal apanggarubat kulinang apanarima o muslim paratiyaw muslim na gianan ni kay kailangan nakatukawan tano madipinsa tanuron sa mga ginawa tano kaamay badun na miya pagtano sa giyang kuta pemakanan Allah subhanahu wa ta'ala ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum fin nar illa wahidah mapambaba dati Rasulullah agyang kaya umatakan sa 70 agot telaw ka grupo malagid san sa mga Kristiyan mga Yahud mga Buddha malagid san sa mga ahlul bid'ah mga tawad inggalabag sa bid'ah mga musyrik na maapatsan mga Muslim amyagingaran sa mga Muslim o gaed na miteri didegsiran na maapad sampan na kebebe dati Rasulullah sa 70 agut telo ka grupo apalaya din tao ko naraka jahannam subhanallah kulluhum finnar palaya din tao ko naraka jahannam illa wahida inon tabu atigen so isaun ka grupo ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagyuti pakasulit sa surga na panaman na marantanoy yung ko to isa ka grupo na ruutan o mitapi ruutan o mapad kaaya katimblo to na aya kaya pakasisibay agyang kutua mga grupo nagyang kutua panarim airan naguparati airan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na si iku kaya pakam bida-bidayan na bida-bida mambu akya bulusan iran sa adan amya kanarakan adan amya kasurga na panaman namaran tanoy aya miguris tano aya mbaloy aparati tanon na so parati Rasulullah parati mga sahaba akasabapan sa pamakasalang tanon sa malimad sang kaya dunya na sampurna sa alungan na mauri insyaallah ikapat akakabaloy niyan para ku Allah agyang kana nakauntod ka na panini at nakapan pagariakan bebayakan asunganin akasabut ka saya kasua ka saya keneg ka saya na insyaallah na ipenggulalan ka penggalabak na ka kaginan ni kaketarotop o kauuntod kasan na sa timambu imapukas ka sa agyang kaiapat timan na mikurang agyang kuta kapaganad ka sa ilmu sa timambu na upama kalawon kayo ni mapakamu ayan na insyaallah subhanahu wa ta'ala nagyang ka na nakapakauntod kasan na mimbaloy din apara ku Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan na sumultano sa agyang kaiyabandingan tanong digitawan ayaw makaantos ako sa isa ka oras
Amya gura saya ko gawin na tama niya sa lawa gawin na miyapit up man sa kamaman. At iyan na lambu iya kung yun para sa mga bangsa tanong sa sapad. Na, sumul tanong sa giyang kay abandingan tanong. Giyang kala ikipantag o para tiyas iku Allah, na gusto ka didilikado o kipan ako tunon. Baanda pikembuk-mbuk seminar, na madakal rekano sa giya pang ka makabalak sa lagi day abandingan. Giya pang ka makabalak sa lagi day abandingan. Korek? Antay miya kakuan, antay pagampaganay saya makamit sa lagi day abandingan, antay pagampaganay ron. Ako na, gudamdan sa mga mama. So para tiyak Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ka didilikad ukipan ako tunon. So paganay pakamit saya, antaw nun, da, o pa man, langon ron niya kamit. Masya Allah. Masya Allah. Ayak kalilida sa seminar na kasembayang, kapakasabar, kapagikhlas. Diyan ka para tiya si Allah gusto kadidilikado ka pa na ko to na anto onon raktan oy giyapan ka mabakian. Giyapan ka kenegyan anto onon nako na sa mga mama. Madagal ra kan obsare. Na sa mga bubay anto onon. Amya kay dito. Sama na langon na yakwan. Kapakaya so katawan niya na abandingan na review ron buaya. O di nawa na galabagyan kapag mana pembeling amat tagay review nah so kaya importante agyan kaya para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala paganay ron bihi khuliqal insan gyan kaya kasimba ako Allah kaparati ako Allah nagiyay sabab ay niyad no Allah subhanahu wa ta'ala ku manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da sabab ay niadnakan ko mga jin na gusto ko mga manusia inonta na anak kuiran masuasuat na si ko oryan o kiadna niyan manusia muslim na danyan ro pantamana inonta na Peter of Allah subhanahu wa ta'ala sa giyong kota Quran yan inna khalaqna lakum mata na Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sulangwan taman sang kaya gilupa aparar kita no ang mga muslim parar kita no ka opamabu kagyang kaya dunia na daden amalam baon asa katawbu ang muslim na miyaw masubangkit kaaya ka kumaw bangkit na amay ka dad na mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala sa katawbu sama no to na aya di ka kebangkita sang kaya dunia na kagi adempan ang mga muslim ang makatitindig adempan ang mga muslim adiran di suasuatan su Allah subhanahu wa ta'ala kaanda din ikadao bilangan itungan o mga muslim na miyaw maagyang kutwa bangkit subhanallah. Nah, so kaya tafsiran Abdurrahman As-Sa'di sa giyong kota kataro Allah subhanahu wa ta'ala inad nami sulangwan taman sang kaya liya walo pa aparar kano askano mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na inukan yan man rinis ki sa margas inukan yan rinis ki sa lino tilapia aruan nganin sa nikilino ka inukan yan rinis ki sa walay inukan yan rinis ki sa ditaran inukan yan rinis ki sa kapagdaan ka kakiyom plito niyan raka kaangka di pagagirawi ya Allah na dagas ka masimba agi di mata tarotopso ini risking karakan na kiyom plito ka man Allah subhanahu wa ta'ala ino kanyan piyaka kaan ka masimba su Allah kanaba na sa lakaw ron ino kanyan riniski sa walay kaan ka masimba su Allah ginanip tero na da sa papay niya din nakaw Allah na gusto makakaad niyan inunta na an ka masuasuat so Allah subhanahu wa ta'ala na gina ito kawin ka inumambo ay gira sumanusia na inindarwa ka yan so Allah subhanahu wa ta'ala inimbaradusan yan so Allah subhanahu wa ta'ala napad sa giyang kuto at tapangyano na giyang kuto diniyan di kapakatalugdam sa kamamarmari pagkamarmaran pagkapobriyan awida kalian so kauyagan nakagisa putus hakalipat niyan sa giyang kuto para tiyas iku Allah subhanahu wa ta'ala na sa manoto na amto na miya so mga tawa kanaba di manambayang kanaba di mag-Islam ugay na miya makalala iriski niya nga alay sukatan gyuti pa kasi sa manoto so mga tao mga alay riski mga alay sukatan kanaba di isasambayang kanaba di pamuasa kanaba di pag-Islam na ayak kabaya kiran wallah subhanahu wa ta'ala nang babay tuon yang kiran agyang kutwa limo yang kiran ginanip mutuan sa istidraj babay tuon yang kiran agyang kutwa limo yang kiran na amay kakalipalipatan niran siran kalipalipatan niran din sa Allah so agama wallah subhanahu wa ta'ala akhadnahum baghta na takawan siran wallah subhanahu wa ta'ala
sa isik sa iyang kiran agyang kuto akininderwa kanirang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu yung makna ito. Ikadua, akay importante agyang kai akaparati atano si Allah subhanahu wa ta'ala na bihi ursiratir rusul. Dan nasalakaw ahadap o mga rasul. Dan nasalakaw ahadap o Allah akini pakawit niya ko mga rasul. Inunta na agyang kutua antano masuat-suat su Allah misampay raktan o mga rasul antano masuat-suat su Allah masimba su Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasa papakini pakawit ng kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ino su mga rasul nasi ko kini pakawit ng kiran Allah subhanahu wa ta'ala kaya sugo kiran Allah subhanahu wa ta'ala na melagid o adna miarati yakiran agusuda miarati yakiran na itatarusiran dan agyang kuto ang mga panuluniran. Kami alis iku hadis Rasulullah SAW su mga nabi na gusto mga rasul na pagkataling umasalungan na mauri na umani nabi agu umani rasul na padian agyang kutua miarati yaon oy na adna nabi ayabu padian sang kutua kapagkataling umani sa alungan na mauri na sasakataw bud na miarati yaon. Ada mana nabi dua-dua katawa miarati yaon. Ada mana nabi 5 katawa miarati yaon. Siyaw katawa miarati yaon. Labi 10 kataw. Na ayat pinakamadakal miarati yaon na so umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangninta amapadtano sa agyang kuta mga tao. Insyaallah. Padiampan akay importante ya. Na inugi bandingan tanong kaantan waki mapaka muayan nagumapaka tanto sa mga kabenar kita no wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim tamam pensadin ka maknal su Allah fa'lam annahu la ilaha illallah tukawin ka askanyan itu nadadna tuana tito suasuatan simba na rumar ko Allah na amay kading kakatukawan agyang ko to kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Dingka makna lagyan ko taki pupantag na kako Allah na dingka kay mapanggalabak suka benar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Inutan waya sa manay pembendingan na kaantan o minggulalan sa mga kabenar kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan imya kalalasi. Away. Padiyan pa naka-importante agyang kaya panarimatan ko Allah. Paratiyatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na paratnya ini ada na ini selinian mundu khilqati Adam ini puundang ko kiadna ko Adam alaihi salam na so parati yaw Adam ko kipupantag niya ko Allah na tamandan iman to na so parati yatano ko kipupantag tano ko Allah na gyutudin masasatiman la yaqbalu ta'addudiyya kana adna ikadunian oy suma ko kumanigiran ap kesalin ugay na so parati ya panarima na dad na kakesalinian. Ina ko miyaw na masana masasalin adna mga kukuman igiraap kasalin sa ikumasaw Yusuf alaihi salam na mapapakay kira nagyang kuto kasujudin ka kumano si ap kabubayan ka sama sa taniman to na di mapapakay ubang kasujudi sub kabubayan ka kamapan ako to ka namya salin so kukuman okay na so panarima parateya kipupantag tanong ko Allah na inipoon kadang ko kiadna niyang ko Adam na tamandan iman to na dadan akya salinian na ayabu akya salinian nagyang kuta mga tao mitridudug audiran libati na inumanan niran agyang kuta panarim ayran si Allah subhanahu wa ta'ala na di tanong to suan di tanong tong gulaulaan aw basikita nuna oriano kya teruan Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati gaw iyo toa tiar to praktanun nu Allah subhanahu wa ta'ala so agamanian na aya siya butano sa kya tarutupan yang ku agamanian na dadna kapakaya ipabanguman tarun din kapakaya ubang agipamagumani kakana ba kurang sa Islam dengan pemagumani sa tigap silibrit kapan sa maulidun nabi kakana ba kurang sa Islam tarutup sa Islam oy nag-iisa ba pa dito sa dikang bandingan na insyaallah asagadan tanong panagyang ko to mga muslim amitri dedag aya panuluniran naging ko takagkadidig mga pagtaw subhanallah na padiyan pa naka-importante niyan na antan waki di mapakasenggaya so ontol na gusto ribat so benar na gusto di benar antan mapakasenggaya na insyaallah subhanahu wa ta'ala naging kaya bandingan tanong naging bandingan na pinaka-importante ka manusia dia pinaka-importante bandingan mas importante ya adi susambayang mas importante ya adi sudiakat mas importante ya adi supuasa nagususan ako san kagi unayan o kabubuluin ka ang muslim gi unayan o kiadnar ka wallah kabubuluin ka manusia gi pakasal na makaliw ka sa gyang kaya pakasal na dad na makalawan si aunan niya na bandingan subhanallah
Nah, sama na ayat pa kaysa. Anto na ay panarima tanu, paratiya tanu ko Allah. Anto na ay paratiya nga as a Muslim. Pag-isa nga, anto na ay paratiya nga. Nah, ibarat to sakni pag-isa na ka, na ayap tero na paratiya, o di na panarima, na sulangon na tatarima na kasi ko kipupantag na ko Allah. Ibarat yan. Saka na Muslim ako, tatarima na ka na su Allah subhanahu wa ta'ala miyadenrakan, su Allah priskirakan, su Allah miuyagrakan, su Allah pagimatayrakan, su Allah subhanahu wa ta'ala tururakan, su Allah subhanahu wa ta'ala miyaden kulangwan taman, su Allah subhanahu wa ta'ala na paguyagan tanunya sa alungan na mauri, palad nanan kebutuhan sa parateya, panarima o Muslim. Lagi na ni mga panarima tanong. Na segudan tanubuan insyaallah subhanahu wa ta'ala giptero na parateya panarima. Nah, ikadua pa kaysa, anda puun so panarima ka, anda puun, anda miya ka po naging na panarima ka, ino nga ditero aso Allah miya din ka, anda puun bapuun ki alim, bapuun ki fulan, ako si fulan, ako si fulan, di ayapunan o paratiya tano, panarima tano mga Muslim na saya puon sangkaya dua timan Quran agu hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ay katlunian wad na katlunian na pananggila ka wad na katlunian kadad na katlunian kaya hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain ini baga kami rekan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baga rekan wagian kutwa dua timan asyai ma in tamassaktum bihima na amay ka aya ni tindegan nagu kepitan agian kaya dua timan asyai na ded nau kita ka kedudugyu dan nau kita aka kedudugyu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melagi da antaw aka seiko kasimbang aku Allah o di na seiko mapi apa parangayan o di na seiko kapakin dulu na mga tao na dad na ki aka kedudega amay ka kapatan ka ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian kaya dua timan asyai askanian su Quran na gusto hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uwad na ikatlo kapatan ka ati ka saya makapupuan su aqida kan panarima kan sagian kaya ikatlo na miya dedeg ka pagariakan a Muslim miya ribat ka oy miya ribat ka ginan kailangan nakasabutan tanwa so panarima ka Muslim na saya bupuon sa iko Quran na gusto iko hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aqlu wasilatun li fahmihima na gusto pamikiran tano otak tano na okit-okit bednanan aka kasabuti tano ko Quran na gusto hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o gaid na dikepakai o baso akal tano pamikiran tano na uba tano mapakalawan sa ayat tano kaunutan so pamikiran tano kaadna mga tao grupo tabita ko mga pagariakan ayay katalwa pasudan niran nagyang kutwa akal pamikiran Quran hadis akal giga pamikiran niran nagyay kadudugiran ino to nakagi inusariran agyang kaya pamikiran niran si iko migagayb na basta usar na ko ng kanana pamikiran na ka na diyanan pagka ato ka malubay ka manusia na malubay sumapapadalam raka wa khuliqal insanu da'ifa inadun ka malubay na sulangon na mapapadalam raka na palaya din malubay na malubay pa na utak kanan na dinyan kagam mamimikiran agyang kuta migagayb opon ka pamimikiran na agyang kuta migagayb di ka pa kaya panursuldan na agyang ka migagayb aya bu arak tanuron miya nagtanu su Quran miya nagtanu su hadis melagid o miya min sa utak tanu agudama min sa utak tanu tiari mayan agusudan yan tarima na aya bu arak tanuron na istaslamna wa amanna surinder tanu nagu perhatian tanu agyute pteron amigagayb inuman miya baloy amigagayb kadi prautan o pamikiran inu miya baloy amigagayb kadi prautan pamikiran nagyang kaya mga tawa inusariran sa mga pamikiran niran na kaya sababan sa kaya dudugiran oy ibarat yan mga grupo inusariran sa pamikiran niran sa iko mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala migagayb akatawan tanwag yan kaya migagayb na di kaga mamimikiran o manusia di niyan prautan a pamikiran inunta na ay hadith o Rasulullah SAW halakal mutanatti'un miya binasa sa mga mutanatti'un ayat betul sa mga mutanatti'un na padunagyan ko ta mga tawa yata'amakuna fi ghairi mawdi'at ta'ammuq mga tao diiran diindel man sa pamikiran so di patut andel man sa pamikiran oy ibaratnya nagyan ko ta kater Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa
sumaksaling gagaw na Allah subhanahu wa ta'ala na mitak na sa giyang koto arsyan. Tiga giyang ka iya mga tao, apapagusar sa pamikiran, otak tigiran na dia kami sa otak kami. O baso ars na pagawidan niya sa Allah. Bari miya pa kata na sa Quran inawidan niya sa Allah. Kalalalungan. Aya miya pa kata na on na mitak na sumitak na ng berang-berang abun talakya pakatak na iyan. Na upa makasaktan ng bida-bida tanong ikapakatak na. Tetakan na ako saya mo untod ako sa lagi daya. Tetakan na saya kito mo untod sa lagi dito. Tetakan na saya kito tumitindig. Tetakan na sopali na matatago sa kawang kau ditetakan na di miulog. Tetakan na sopali na matatago sa kawang. Nang bida-bida so kaya pakatetakan na makaadnian. Na lebih akia imbida Allah subhanahu wa ta'ala suka pakatetakan ayan sa giyang koto arsyan. Na inong ka di panursul dia pamikiran. Panursul dan ka pamikiran na gira yang imbitira yang agian kaya mga tao ay nusarira na agian kaya otakiran pamikiran nila na pagiraw sila na upama na so ars na kakanan niya so Allah apinakamala so Allah. La hawla wala quwata illa billah. Upama rin na miyatak sa kamamu. Kapiak yaw hidan kau so Allah. Kalak na kiso Allah. Inong kanan pagusar otak kanan na malubay kan kumalubay. Na dinya nanan kaya mamimikiran. Ati ayatin besaraktan Rasulullah SAW na yang kaya surga na mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Daam ya kay lero na mata, daam ya ka nagunatang ila, di proud na kira-kira, imagination. Di proud no bata no pamimikiran na sa surga. Na ayang ka panari pamimikiran ni so mismo sudin sumyadin ko surga. Diyaki, nasakta no na aya panari matano na sumyaloy sa Quran na perhatian tano sa tarutop. Melagi dumiamin sa pamikiran tano ako suda kagi yutoy peteron migagaib di prautan pamikiran. Di praut na pamikiran. Na suskita nuron mga Muslim na aya kadakalan panarima tano paratian tano ko Allah subhanahu wa ta'ala na palaya din migagaib. Palaya migagaib. Kaysa ini pinakamapuro ipangkatan paratiya si Allah agyan kaya kaparatian ka kumigagaib. Ando na dalil. Tigutu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Giang kutos so kitab ada na semburian na may tubo apawing sakanian sa Quran. Ada na semburian na may tubo apawing. Hudan lil muttaqin. Agian kana na Quran na turuan anas iku mga tao amya manang gila. Si ibu ko mga tao amya manang gila. So man so mga tao ada pamanang gila na kanabakiran na ng turuan. Na aya pagampaganay sifat agian kaya mga tao amya manang gila. Nagyang ko to alladhina yu'minuna bil ghaib. Mga tao parataya aniran sumigagaib. Gi pagampaganay sifat tan amya marataya. O kabaya ka beloy ka apad kumya manang gila akabaloy sa Quran aturuan aparar ka na pagampaganay mapkindig ka pagariakan nagyang kuta kaparatian ka sa ang kuta migagaib na ayak kadakalan aparatiya tano panarima tano na palaya din migagaib perhatian tano su Allah na migagaib su Allah kakana ba tano miyalay su Allah perhatian tano su surga perhatian tano su neraka perhatian tano su alungan na maure perhatian tano su siksa sa kubur perhatian tano su kapamalas su Allah subhanahu wa ta'ala na palaya nanan migagaib perhatian tano na bang kaun usara pamikiran kanan otak kanan sa kapenur solding kaun kading ka magaga oy na madidegka na ikadua apakah asal antun unon ibun talakya panagumbali tanu sangkay akidah tanu ngaya panarima tanu onero naging utami aloy tanwa panagumbali tanu sakanian amya kang gulalang ko Quran ago hadis ikadua na pinagumbalay tano so panarima tano paratiya tano ko Allah subhanahu wa ta'ala amya kang gulalan ko sabot o mga salaf ayat betul sa mga salaf na sumya nga oonaan tano ibarat yan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kanya ilbi amatoron na gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim na gusto mga tabi'in na gusto mga tabi'ut tabi'in diyan kaya talo ka masa abiyantog Rasulullah SAW khairul quruni qarni na daad na ya kasemburi sa may tubo alimpangan ko panarima iran daad na ya kasemburi ayat tigo Rasulullah SAW pinakamapi amasana sumasa ko
Orian niya na supman pakatundog kiran. Orian niya na supman pakatundog kiran. Okay. Nagip pinaka-permiro masa. Nagip kebetulan sa mga salaf miyaw na antano. Anto na iptero na miyaw na antano ko kaperati airang ko Allah, miyaw na antano siran ko kaya simba airang ko Allah, miyaw na antano siran ko mga pipi apa parangayan, miyaw na antano siran ko mga pipi adadabiatan. Na siran ipbetulan sa salaf. Okay. Nakagisiran imiyaw na antano, nagusayakiran ini turun sa Quran, nasiran ilbi as sumasabot sang kanan a Quran wallah nagusu hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan amabaloy as susabot tanong ko Quran susabot tanong ko hadis na miyakang gulalang ko mga sahaba miyakang gulalang ko mga tabi'in nagusu mga tabi'ut tabi'in miyakang gulalan makaayon ko sabutiran na opa maka susabot ka na supaka usabot o mga sahaba na miya didig ka. Kau paman apkaroon ka mapasang kay sabut adi sa mga sahaba. Di. O paman apkaroon kay mapasang ka madakalakay kanal ko Quran adi sa mga sahaba. Di. Eno sa din sa tao. Aad na tindag yan, kapit yan, panarima yan. Asupa ka o kapit o mga sahaba. Natangkadang ka sa ginawang kaamya kaliyo. Miya didig. Kenapa gitu itu panarima para tiyang muslim. Oy. Kasan tanu ikadua penagumbali agyang koto akidah tanu. Kenapa tanu benar pa? Kenapa tanu kuasu Quran na kuasu hadis na sabu sa siabut tanu hindi sa sabuton o mga miyanga unaan tanu nagyuto din. Oy. Na aya pa kay sisagyang kaya mga tao. Gyang kaya mga tao aya panarima irano na suwallah na ada sa langit, ada sa baba, ada sa diwang, ada sa kawanan. Kagitin nagagyan kaya mga tao. Ay naluyakan. Nah, aya pa kay sikiran. Benar ya ketunyo ko mga sahaba miya teru yananan. Do. Sama no tuna sutindag yun na supaka o Quran, supaka o mga sahaba. Kagyang kana na Quran na miya kapiturun maaloy akatetakan na Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto arsyan. Nasikita no na aya panarima tanurun na panarima o mga sahaba na suka pakatetakan na Allah subhanahu wa ta'ala sa iku arsyan na dita no katawan ibun talian dita no ipenuh lagid dita no penuh suldan dita no pegandeman yan itigtan wa andeman ay kapakatetakan yan di air kita nuron miya nagtano piarat ya tano miya pasadro kami gagaybanan oy ikatlo abkya panagumbali sa giyang kaya panarima tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to taqdirul aql hatmul aqli an istikshafi ma wara al ghaibiyat kailangan na saka nakatawan na ka so limitasyon katawan na ka so kapagagaw pamikiran na ka kailangan na saka na so pamikiran na ka otak ka pagariakan na matutundog yan sa Quran na gusto hadith malalangag yan sa Quran na gusto hadith kaupo na yan makapit ka na yan kaya mga tao miya gingaran sa mga muslim na aya kakapit niran na satyari mautakiran kayaran pakaunaan na utakiran na satyari mautakiran na tiyari mairan agyutoy panarimairan na sa diyon tarimaan o utakiran na diiran tarimaan o bagyutoy panarimairan subhanallah agigyan kaya mga tao na mas piyakalabiran so pamikiran adi so mapapadalam ko Quran na gusto hadith kaya pikipitiran na ibarat yan biyatiran so Quran o di na biyatiran so hadith ibarat yan sa giyang kota Quran na miyaloy sa Quran na bal yadahu mabsutatan pat sa giyang kota mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na ad nambal aliman yan na